Želim da pošaljem poruku srpskim rodoljubim i patriotima da evo, posle 6 mjeseca ponovo sam sa mojim bratom Bratislavom, zajedno smo se vidjeli, dugo nismo se vidjeli i želim da pošaljem svim patriotima i srpskim rodoljubima da prestanu više sa tom hajkom medijskom. Zamolio bi sve koji su se posvađali sa bratom Bratislavom da ne koriste moje fotografije u tom kontekstu napadu da se pljuje Srbina, jer time se ništa ne dešava. Znači, jednostavno, takvi postupci preko Fejsa ili preko interneta ili kako god to da radi, znači, masa koje strane i odakle god daje, znači, ja takav postupak radim na svoju ruku i mimo mog odobrenja i mimo moje volje.